proovida siin sellist asja, et sa ei vaata sinna aastast sisse. Et sa, ma ei tea, proovid oma kottidega siin, vaatad oma aadust, tooli keskmine ja juba tal on makstik, pane madratsi peale. Väga hea, tore. Up to you, I think it's only fair. Why couldn't hurt you to apologize to her because you love you. 10 on number koha. Ja olen valmis selleks, et 11 läbi teha. 11.